Yego mbifurije umugoroba mwiza rero abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Burundi News TV. Twizere ko mwese mumeze neza, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyangwa se umugoroba mwiza. Turi kwa kabiri, turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Munyemere tugaruke ku makuru agezweho muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda avugwa. Ingabo z'u Burundi zongeye gutangaza amwe mu magambo akomeye cyane ndetse n'amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara yerekana neza ko ibitero bikomeye cyane mu ishyamba rya Kibira byongeye kuhagaragara ndetse byongeye kuyisukiranya ku buryo abatari bakeya bongeye gushimangira yuko urugamba ruherutse kubabera rwaje gutuma muri FRN bongera guhungabana ndetse banahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. N'urugamba by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rwaje gutuma abatari bakeya by'umwariko bakomeza kugenda bashimangira ko abarundi bongeye kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ya mbere yatugezeho yashimangiraga yuko muri iki gice hagaragaye ibigendanye no kutumvikana ku mpande zombi, mu gihe abasirikare bo muri FRN ngo baba bari baranze gufatanya n'ingabo z'abarundi kurwanya umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri mu byatumye rero by'umwariko ibintu bikomeza kuzamba ndetse binafata indi ntera, aho benshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko igihe cyose izi ngabo by'umwariko ngo zishobora gukomeza kwanga zizakomeza kugabwaho ibitero. Ibi bitero nk'uko amakuru yama aratugera bivuga, bavuga ko byahitanye abagera muri 12 rwose, abandi barakomereka ndetse abandi bagenda bafatwa miri ubwo bategwaga igico bagiye bavuye gufata ibyo kurya cyangwa se imfungurwa zabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Leta y'u Burundi ibarega ibyaha byinshi bitandukanye birimo kugerageza gukorana n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi, barimo kwambura abaturage, kubatera ubwoba ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara by'umwariko biri mu bikomeje gutuma izi ngabo zikomeza kwibasirwa mu buryo budasanzwe ndetse zikaba zikomeje kwatswaho umuriro. Umushingamateka Honorable Kizigenza agatorwa sa nk'uko rwose bikomeje kugenda bigaragara, yongeye kwatsa umuriro ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bakaba bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo biteye impungenge ndetse n'amakenga mu gihe amatora yegereje hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Ndabashuje mwese, mbifurije amasaha y'umugoroba meza ku bakomeje kudukurikira by'umwariko bari hano mu Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko hano muri Bujumbura, bari muri Gitega mu murwa mukuru wa politike, abari mu yandi makayitse ndetse no mu bundi burere bigiye bitandukanye ndabifuriza ibihe byiza. Abari by'umwariko mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange mbifurije kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero reka ngusohoke kandi anditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku makuru agezweho abari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero by'umwariko kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangirire hano mu hano mu ntara ya Kibitoke mu shamba rya Kibira. Bukinanyana intambara zikaze rero by'umwariko mu ishyamba rya Kibira, abaroberi bagera ku 12 ba FRN barishwe, bakaba barashwe n'igisirikare cy'u Burundi. Kibitoki hari ku itariki ya 30 Rusama cyangwa se kwezi kwa gatanu guheze 2025, igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangije igitero kinini cyane mu ishyamba rya Kibira, ni ku rubibi rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Intambara zikomeye cyane zikaba zarabaye hagati y'icyo gisirikare ndetse n'abaroberi ba FRN. Ibiharuro by'umwariko mfata kibanza bivuga ko abaroberi bashika cyangwa se bagera kuri 12 bishwe, harimo n'uwikekwa ko ari umwe mu babarongoye kubw'amasoko mu gisirikare niko babyemeza. Iki gitero kandi cyabaye ku itariki ya 21 Rusama mu gace ka Kiruhura muri zone Ndola muri komine Bukinanyana ni mu ntara ya Cibitoke. Uburaruko bushira uburengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi kubw'intwazangabo ziri muri icyo gice. Rero icyo gitero cyakozwe inyuma y'amakuru rero yari yegeranyijwe atuma ingabo z'u Burundi zihwikira abo barwanyi nk'uko bigaragara. Aba barwanyi banze kurwanya umutwe wa 23 baza guhungira hano mu gihugu
cy'u Burundi ndetse banamaze igihe, ariko kandi mu bihe bigiye bitandukanye bari basanzwe babanye neza kuko byagiye bigaragazwa na raporo z'impuguke za ONU. Ariko kugeza uno mwanya bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa bivuga yuko rero ubwo bangaga kurwanya umutwe wa M23 byababonye ko n'ubundi bashaka kuba ari abagambanye, maze ingabo z'Abarundi zitangira kubatsaho umuriro. Igitero cyarateguwe neza by'umwihariko gishingiye ku makuru y'ukuri. Uwo mugwi w'abagwanyi rero wari usubiriye nyuma uvuye kwegeranya ifungurwa cyangwa se ibiribwa mu mitumba iri hafi y'ikibira, niko rero umwe mu basirikare utarashimye ko imyirondoro y'ibitangazwa yabivuze. Hamande y'abarwanyi bagera kuri 12 bishwe, abandi 10 barakomeretse, harimo rero bamwe bakomeretse bikomeye cyane, n'abandi 5 bafashwe nk'imbohe nk'uko bigaragara. Igisirikare cy'u Burundi kivuga kandi ko by'umwihariko cyafashe inkoho cyangwa se imbunda zigera kuri 12, harimo 3 ziremere cyane. Ku ruhande rw'igisirikare umusirikare umwe rero yarapfuye, ubwo ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi abandi 3 barakomereka mu buryo bworoheje, ni kumwe mu ntwazangabo ubarizwa muri icyo gice yamara bitangaza. FRN ni umutwe witwaje ibirwanisho rero uturuka mu gihugu cy'u Rwanda, wagirizwa amabi menshi rero mu bice byegereye ikibira, nk'ubusuma, kunyuruza abantu no gutera ubwoba abasivile. Abanyagihugu baba muri ibyo bice rero n'ubundi barushijwe by'umwihariko n'ayo mabi, barahunze bajya mu bisagara bya Mabayi ndetse na Bukinanyana nk'uko bigaragara. Ubuyobozi bw'igisirikare buvuga ko icyo gitero ari insinzi igisirikare gikesha ubuhinga, kandi bemeza ko rero bugiye kongereza ibikorwa byo gukingira umutekano mu bice by'ishyamba rya Kibira, ahikekwa ko rero hoba hakiri imigwi y'abarwanyi benshi bo muri FRN. Mu gihe igihugu rero kiriko kiritegurira amatora, Musinanteri wa komine Bukinanyana yaranse kugira icyo yabivugaho, ariko kandi asaba abanyagihugu gutekana ndetse no kuguma barikanuye muri iki gihe himirije amatora ateganyijwe ku igenekerezo rya 5 Ruheshi cyangwa se muri uku kwezi. Ibiriko bibera mu ishyamba mu Kibira, ishyamba kimeze rero n'ubundi rigenda rigahura na Nyungwe mu Rwanda, byerekana umutekano ugoyagoya muri aka karere ko kurubiye rero n'ubundi nubwo hari utwigoro by'umwihariko dukorwa n'indongozi z'u Burundi mu ntumbero yo kugarukana umutekano. Mu myaka iheze abajejwe intwaro benshi by'umwihariko basanzwe ari indongozi za CNDD-FDD ndetse n'abadandaza begereye umugambwe uri ku butegetsi by'umwihariko barahagaritswe ndetse baranafungwa, bagirizwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi ituruka mu Rwanda harimo FRN. Abo baranagirizwa kandi ikurwa ry'ubutare ritemewe mu n'amategeko, cyane cyane nk'inzahabu muri ayo mashyamba nk'uko byama bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Amakuru akomeza kugenda atugeraho kandi anababaje cyane nanone yongeye kugenda aradushikira, arerekana bimwe mu bintu bikomeje kugenda biraba muri kino gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko byama bigaragara. Hari amakuru avuga yuko umutekano ukomeje kugenda uzamba mu gihe rero imirwano ishaka gukomeza kwegera imbibe zihuza u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane atugera rero akaba akomeje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko mu bice bigiye bitandukanye ingabo z'u Burundi ngo zikomeje gusabwa by'umwihariko kwegera ndetse no gucunga umutekano mu buryo bwisumbuyeho ndetse no kuguma barikanuye, mu gihe bayemeza neza yuko umutekano ushobora kuba watosikara muri kino gihe himirije amatora mu buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Umushingamateka Honorable Kizigenza Agathon Rwasa hari ibyo yaba atari ko arumvikanaho n'ubutegetsi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Benshi baramuzi nk'umushingamateka Honorable Agathon Rwasa ariko ugiye gusozera ikiringo cyiwe ko kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko atari umwe mu bemeye n'ubundi mu myamamazo nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara. Umurundi by'umwihariko w'umunyepolitike akaba nimero ya mbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi, Honorable Kizigenza Agathon Rwasa yatangaje ko amatora ategerejwe muri iki gihugu ko atari amatora ahubwo ko ari inkinamico iri gukinwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Yabwiritse ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru i Burundi aho yasabye ko haba inama yo ku rwego rw'igihugu
kugira ngo yamagane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko butegekesheje iki gihugu igitugu. Agathon Rwasa yanasobanuye ko kandi amatora y'abadepite n'abayobozi ba za komine agiye kuba by'umwihariko yazamuye umwuka mubi muri politiki y'u Burundi kubera ibibazo bisanzwemo birimo rero kudaha agaciro bamwe ndetse no gukandamiza ndetse no kuba nta rubuga rwa demokarasi ruri hano mu gihugu cy'u Burundi. Yakomeje avuga ko rero amatora agiye kuba muri iki gihugu asa nk'inkinamico yateguwe na CNDD-FDD, ati aya si amatora ni nk'ikinamico. Yanaboneyeho kandi kuvuga ko ibikorwa byabanjirije aya matora ko nabyo n'ubundi byagaragayemo ikinamico, kuko yahise agira ati kwiyamamaza kwabo nabyo rero ni nk'imyidagaduro ya CNDD-FDD, nta biganiro mpaka, nta guhangana, byose bisa n'ibyamaze gukorwa. Ubundi kandi yashinjije iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi gukoresha umurongo waryo inzego zishinzwe by'umwihariko ibikorwa by'amatora kuva mu nzego zo hasi kugeza kuri komisiyo yigenga ishinzwe amatora. Anasobanura ko ibi ngibi bidashobora gutuma amatora abaho mu buryo rero bwuzuye ndetse mu buryo bunyuze mu mucyo. Yanashimangiye ibi ngibi avuga ko ibikorwa byo kwiyamamaza bimaze iminsi bikorwa byakozwe mu mwuka w'ubwoba udasanzwe, ngo aho abantu baterwaga ubwoba n'imbonerakure zisanzwe ari urubyiruko rw'ishyaka rya Evariste Ndayishimiye rizwi nka CNDD-FDD. Yasoje mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ko yamaganye ibiri gukorwa n'abakorera mu kwaha k'ubutegetsi buriho by'umwihariko bakambura amakarita y'itora bamwe rero mu baturage, ndetse kandi ngo n'ubundi bakabatera ubwoba mu ntara zitandukanye cyane cyane mu byaro. Uyu mugabo rero by'umwihariko nawe wigeze kujya mu ishyamba agafata imbunda agahangana na bagenzi be nk'uko bigaragara, akomeje kugaragaza agahinda mu gihe n'ubundi ari umwe mu bantu batigeze bagira amahirwe cyangwa se bahabwa amahirwe yo kuba bakwiyamamaza mu matora yimirijwe by'umwihariko muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakuru kandi atugera avuga yuko amatora by'umwihariko ariko akomeje kwitegurwa, ibikorwa byo kwiyamamaza bisa naho byamaze kurangira, ndetse bakaba bashyizeho n'amande by'umwihariko ashobora kuzacibwa n'umuntu by'umwihariko uzagaragarwaho ibikorwa bigendanye no kwiyamamaza mu bihe by'amatora nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera abivuga. Ibi byose by'umwihariko ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara ndetse bikanashimangira yuko amatora by'umwihariko yagaragayemo utunenge twinshi mu bikorwa byayo byabanjije byo kwiyamamaza. Ibi kandi biruko mu gihe bamwe mu bahagarariye aya matora cyangwa se zimwe mu ndorerezi zizitabira aya matora nk'uko bigaragara zamaze kugera muri kino gihugu cy'u Burundi mu bikorwa bigendanye no kurabira hamwe ingene ayo matora azagenda. Mbashimira bakomeje kudukurikira, tugaruke mu kanya turebera hamwe andi makuru agezweho.